Image Paodam Mumeng Tabiri Pai Punopu Taram no Sabagaloina Kurumzari Nasiki Maru Pauda P. Birahari Charitable Foundation na Hal Jamapal the Benson gi Senpam in Tokray Trinamal Congress Manipur gi Noma Yoiba Worker Conference Pantokray Luinana New Zealand Kulai Pibasing na Nomaina Kapada Mioini Fumapal Rom Sire Mapumoiba Pamu Pizari Thobal District ki Wangjing Tentha Assembly Constituency ki manung dalaiba P. Birahari Charitable Foundation PBCF na Assembly Constituency sige ahal oiraba singda tha khudingi piba all age pension yenthokpagi thawrama mangase Wangjing Wangkhai Community Hall da pangthokre thawramadu da Wangjing Tentha Kendra Development Committee ki Vice President L. Brajesor MLA Paodam Projen gi loina bi Paodam Ongbi Siamo Foundation gi advisor Paodam Achau amadi atai senior citizen kyana athoiba mithun lengsin oina saruyaki ngasi gi thoranga mari leinana PBCF ki secretary Jaidev na phongdorpada lekhidraba P Birahari na hinglingai matamda hairamba kathokpana ahingbani loksinbana asibani haiba wakhalona duda haloiraba senthok lejadraba lenga ki pension fanghaudraba amasung Pangal Solava Singda, Kajiktan Warabasu, Mating, Wainaba Haiduna, Pension Scheme Masi, in Lisangani, Taraka Humdoida, Hogdokuna, Nasi Fawada, Leptana, Sataduna Lagli. Wangjing Tentha Assembly Constituency, Gimanung the Ladyba, Government Ki Pension Fangjatriba, Masagi Chahi, Umfuganipal, Surabahal, Jamapalda, Tataruki, Apun the Centrum, Lupa, Lisingamagachani, Mue Amamamda, Yentoki, Nasiki Pension, Yentopada, Masa. Nabadagi Lakba Namjada Halsing the Su Mayumda Foundation gi volunteer singer Chatuna Pigani Hanasu Jaitena Mahataki. P. Birahari Charitable Foundation Wangjing Sinjalang Jatuna Wangjing Tentha Kendra Asida Ladiba Ahal Samapanda Government gi Oiba Dumba Pension Pangdriba Ahal Samapanda Pension Yanbaki Taramadumasi Pantuk Chabani Hariba Taramasi Englishing Aniga Taragum Doi, Aveti 2013 Dagi Hongna, Leptana Han Samapanda, Piduna Lakshabani. Salai Holding Private Limited ki Subsidy Unit Amawadiba, Smart Society na Sinduna Infal West ki Manung Chanba, Sangaitel da Laiba, di Vocational Guide School da Lariktamba Ngamjadraba Angang Pungamari, Salai Holding Private Limited na Lemna Mahitaman Kray. Kanasu lejadra bi salaina lemna lairik tamhan kraba mahiroi amagi apopi mapuroiba kaina krabi tha mari khakta ngai ribi leichombam ongbi latana machabu lemna lairik tamba phangan khibada mamitagi mapi taraduna pawmisingda haiki Salai Holding Private Limited ase lairaba singi damakta taibang mapuna thabirakpani mama mapana macha masu singbo lairik tamhanduna mithoi mihen ohendingda bakanasu yaude leite lairabagi polumasina Isa Singbo Mahitamba Fanglaroi Haiduna Kayagimati Wazaki Adubu Handa Kangodana Salai Holding Private Limited ki Subsidy Unit Amawariba Smart Society na Ichabulem na Mahi Masing Tamhanba Yaragani Haina Takbirapada Mitagi Pita Kiba Kangode Imung Manunga Hanna Yengbina Baletraba Egramota Salai na Loriba Taudanga City Ngamkai Leitana Tagatli Lairaba Singi Damakta Salai Lebeni Lenga ki school singda lemna mahi tamhanna bagi policy lekrabasu karigidamakta lenga ki mahi singda lairik tamhandribano haina pawmisingna hangkiba wahangi pawkum piraduna latana makhata na haiki sangaitel da leiba lenga ki lamdong mahi sang asida mahiroi masing yamna leitaba maramna oza singsu chang naina mahi sangda lakpa ude maramaduna mahi sang asida aigi cha chahan kitabani haiki All India Trinamool Congress Manipur State Observer Vishwajit Dev na haikre Handa Pangtokadoriba Taratarit Suba Lok Sabha da Manipur gi Inner Amadi Outer Constituency da Trinamool Congress ki candidate Thadoknaba Thaurang Tawagani. Mitei Meitei na Scheduled Tribe list da Yahonanaba Honabada support Tawagani Haina ngasi Manipur Pradesh Trinamool Congress na sinduna GM Hall da Pangthokpa Nongoyoiba Workers Conference da Pangthokibani. Mahana makha taraduna party ase Manipur da MLA Taret Fawba Leramle Manipur Miyam na party ase da
थाजब लेबना हानदी इनर कंस्टिट्युएंसी दा थादोकनाबा थौरांग तौरमनी अदुबु मियामना आउटर दा थादोकनाबा डिमांड तौबना महा कोलकाता दा हल्लगा पार्टी की लुचिनबा ममता बनर्जी गा उनादुना अयाब लौदुना लाउथोकनाबा होनगनी हंदक लाउथोकदोरिबा कैंडिडेट असे यामना थमोय सेंबा मिसक ओइगनी हाइकी मणिपुर दा चौकट थौरांगी थबक सिंह ममांगी सरकार कांग्रेस अमदी हौजिक पालिबा बीजेपी सरकार दगी तोंगानबा चौकट थौरांग पाइखनबा होनगनी हंदकी लोक सभा मिखल असिदा भारत की तोंगान स्टेट सिंह असम मिजोराम त्रिपुरा अमदी अतै स्टेट सिंह दा कैंडिडेट थादोकनी मणिपुर अमदी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंह मियामना पामनद्रबा कैब अमदी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स ए की मायोक्ता तृणमूल कांग्रेस ना चना हंदनबा होनगनी हाइकी which will be subsequently taken with regard to the said act. Secondly, it is the CAB, which is a very draconian law, a draconian act which is being contemplated by the union government, and the union government took all its endeavor to get it passed, not only in the Lok Sabha, but they tried their best to pass it in the Rajya Sabha too. And it was All India Trinamool Congress, the party, the only national party, which first of all took the initiative to oppose the same in Lok Sabha with all its 34 member of parliaments. And then ultimately यावसन थाबलदा युमपालबा नुपासिंग अमदी मौसिंग यावबिगनु हाइना कांचीपुरदा लेबा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन वुमेन अगेंस्ट क्राइम WAC के फाउंडर ए रोबिता लेमन अपाउमिसिंगदा फोंदोक्रे माना मखाताना हाइकी युमपालबा नुपासिंगना पाखंग सादुना थाबल यावरगा लेसाबी कया खंगनादुना चेन चोंबा फतबा लमचत चतपदगी क्राइम कया थोरकली मौसिंगना थाबल यावबदगी पाइरपा नुपा अदु खंगनादुना नुपा कोइनबा अमदी मयुम पानबा यावबा यावरकली क्राइम कया से थोरकलबनिना ऑर्गेनाइजेशन ना थौरांग अमा पाइखतलगनी लालिबा यावसंग थाबल असिदगी लेकाई लेकाई की क्लब मैरा पाइबिसिंग इसा इसागी लेकाई की थाबलदा युम पालबा नुपा नुपिसिंग यावबिगनु हाइना लाउथोपियो करिगुम्बा यावरंबा थोलबदी अखंगबसिंगना मैरा पाइबी अमदी क्लब थाबल सिलिबसिंगदा पाउबीदुना युम पालबा मियोसिंग मसक खंदोकनबा होनमिनसी युम पालबा नुपा खंदोपा हाइबसी अराइबा नते हेक येंबदा खंगदबा नते अदुबु याव यारो हाइबगी अथिंगबा थमदुना लाउथोक्तुना होनमिनसी ऑर्गेनाइजेशन नसु यावसंग नुमित मंगानी असे कोइना चतुना मैरा पाइबी क्लब सिंगा खुसमनदुना खोंजंग असे लौगनी ऑर्गेनाइजेशन थोरकपा योरपा ngамदबा मफम सिंगदसु लेकाई लेकाई अदुगी मैरा पाइबी क्लब सिंगना थौदांग लौबियो मान मखाताना हाइबदा लेसाबी सिंगना थाबलदा नुपागा अमंबदा उनबा दुगा थाबल चोंगमने हाइना मयुमदगी थोरकलगा नुपा सिंगी गाड़ीदा तोंगदुना अहिंगदा कोइबु चटपा असि तौबिगनो युम पालबा नुपा सिंगना तनौरबी लेसाबी सिंगी कुदांग पाइदुना सखंगनानबा लेसाबी सिंगना थाबल चोंगमनते मसी लेसाबी पाखंग सिंगी ओइबा सखंग जननबगी अचौबा मफम अमने मसीदा नुपी थीबी सिंगना खुदोंग चाब लौदुना मसक फजबी लेसाबी कया पाखंग सादुना खंगनबगी खुदोंग चाब लौई मौनसु लेसाबी सादुना पाखंग सिंगा कोइने थाबल मफमदगी लेसाबी मचा कौथोलगा इजत मांगनबना चिंगबा थबक तौबिगनो दुगा क्राइम थोक्तनबा होनमिनसी युम पालबा नुपा सिंगना थाबल चतुना ngausenaduna नुपी कोइदुना लेबदगी इमुंग कयादा खना चैनबा खाइनबा थोकली थाबलदा खंगनबा नुपी चलकबदगी युमगी नुपी कया अवाबदा मायोकनरी करिसु खंगजद्रबी लेसाबी मचा कयासु अतोंबी ओहेली चेलुरगा नुपी लेबा नुपा ओइरमदुना अवाबतारी ममा मपा कया इज्जत सोकली नुपी थीबा नुपानी हाइबा केस तौरक्तुना इज्जत दाबी लौखिबदा युम इंगोल योनरी मरमदुना थौदांग असे लोमिनसे हाइना ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन वुमेन अगेंस्ट क्राइम की माइकैदगी लेकाई लेकाई की क्लब अमदी मैरा पाइबी थाबल सिलिबसिंगदा अपील तौजरी हाइकी कोई खलैबा कोई इचासिंग कोई इचल इनाउसिंग सोंगिबा थाबल जे सेंगना कान युम पालो नुपासिंग पाइनबा नतेबा सिदैदा अरे मौजु यावहन बिगनोबा मौदुना लैसाबी साकांदा मौखै मापामदा साउनरगा ngata मयम पालोगा हलकोस मयाम लैदी अदगी मु युम पानो मौजु थाबल मयाम यावे दु खंगजदना पाखंजिंग मु पाइरे अदुम प्रॉब्लम मैम थोएबा चेलकांददी लैसाबी ओरमद्रे लौरोय हाजुइ दाबी मु लौबीरेबा अदै मु लैसाबी दुजु नुपी थीबा नुपादुना चेनबीरे अदु कांददी पाखंग ओरमद्रे कोइ पीरोयना केसम तौबीरे नुपा मयम दै दाबी मु लौबीरेबा माम पासिंग दै वानैबा अदुना सुंबा मैम जे खंदोंग मिनजेबा अदुगिदमक्ता अखोइ खोंदांग जे लखोटबनेबा
Ethno Heritage Council Hericon Kairak Unit Kakching District ngasi hangdokre. Kairak LP School da pangthokhiba Hericon gi Kairak Unit hangdokgi thoram aduda Hericon gi President Longjam Ratan Kumar na athoiba mitung social worker Sandam Kulavidu Miteina Thoromabu aduga Hericon gi General Secretary Waisrujit Kumar na khanaba mitung oina sabyaki. Ngasi gi unit hangdokpaga mari leinana unit asi thau pugadaba singsu khankhre. Thau punaba khalaba singa dudi I Somendrona President Namirakpam Premjit Miteina Secretary P Umakantana Assistant Secretary aduga DH Ningthemjau I Jinglen Khomba aduga Taibamjam Iboyama amadi Huidrom Samtham Miteina executive members sing oina khanki. Ngasi integrated check post Moreda Manipur Human Rights Commission amadi 43 Assam Rifles anina sinduna Human Rights haiba hiramda nowigoiba awareness campaign am pangtokre. Awareness campaign aduda Manipur Human Rights Commission gi acting chairperson Khaide Mani 43 Assam Rifles gi Lieutenant Colonel Samuel Paul 43 Assam Rifle gi Colonel Dr. Satyaranjan Moregi DSP CDO Thomas Thokchom amadi 43 Assam Rifles gi Town Commander RK Sarmana maruiba mioi sing oina sabyaki. Thoromaduda Khaide Mani na Human Rights ki matangda sugaina warol piki. Manipur Human Rights Commission ki acting chairperson Khaide Mani na Moreda Numin Humni Chupna Chatharakhiba Human Rights ka mari leinaba Thorom Singh ngasi loisan Craig ngasi loisan ba numitta Khaide Mani na More Police Station ni manung mapal gi fibam amadi police na leiriba Barak Singh da hakthengna na changduna yengsin ki Yengsin Khongchada duga mari leinana Tenobal District Police ki SP TH Bikramjit amadi More ki additional SP KH Robinson SDO More Dinesh Kumar amadi atai makok thongba officer kayana sarbyaduna More Police IB da khananina bagi thoram amasu pangthoki Tungda Sub District Hospital Moreda Satuna Hospital asigi fibam su haktengnana yengsin ki loinana hospital adugi conference hall da hospital gi Dr. Singh amadi atopa staff Singh kaya yauna hospital aduga awar apa amadi staff Singh na thengnariba khudong chadaba kaya singi matangda yengsin ki hospital gi maikei awar apa amadi khudong chadaba thengnariba singi matangda Khaide Mani na mari leinaba singda che thaduna khangangani haiki Haukiba March tang tarahundoida Thawal Kaitildagi Kuntaruk Suba Assam Rifles amadi Manipur Police ki apunba team amana fare hariba IGAR Sauki press ta thadoropa Cherolda yumfam oiduna fongba pauche singda yauriba Samom Ningol oina mongbi nganbi Elais Nanau mapuroiba Roman hariba si UNLF ki active kadernate haina aina thinkraba UNLF ki Director Department of Publicity Sakhen na thadoropa Cherolda Hairakli Cherola Sinamakha Taragli Badi Nganbi UNLF ki Larmi Singlo MPA ki 2000 Daloba PMT Fanglaba Tungda Masagi Anabana Maram Waraduna English and Taragamatoi December Taragatareta Party Degi Pothakraba Muni Nganbi Party Degi Potharabutungda Mayumakai Panduna Michamamaina Imumanung Puduna Lady Yumbure Bini Mahak party dagi pothakraba tungda amuhana party ga karigumba makalamatagi mari lena khidre hairakli Haukiba tang tarada More ward number 7 Hainaukom Lekaida Leiba Yumamada Kamleipa Women Welfare Association gi mioi khara laklaga faminabaduda More ward number 7 da Leiba ima kharaga maming matha sign ga chingba sing lokraba matungda tha sigi tang tarahundoida thokiba press release amada Moreda Kamleipa Women Welfare Association gi branch hangbaga roinana thaububa sing khalle haina phonglakhiba asi makoi masa khangdana tawkibani haiba luba siga ima khara siga karigumba hiram amatada mari leinadi haina ngasi Meeting Council More gi office da permission-ga unaba mada ayekpam khomai devina phongdokre tang tarada hairok-tagi ne dai thawandai ne moi laami phaminna ji hai ado ko number 7 da koi phaminne wari watai ho sane do moi committee amagi kano tawji na hai bisu koi khangde ado koi aningde Mathang tha tang taramatoida taratare suba Lok Sabha amasung Assembly poll matam amada pangthokadoriba asigi mangoinana Arunachal Pradesh ki sitting NPP MLA Dangari Aling Congress da yaukre lugam haka loinaba National People's Party ki maruiba mioi singsu loinaki haina agency ki paun hairi
Bialing Hauji NPP ki sitting MLA ni Mahak Upper Subansuri District ki Naso Assembly candidate ki karakibani Mahak Renana Konsa West MLA Yumson Mate Amasung Atai member kaya susarbiaki Bialing Kopagi Thoramda Arunachal Pradesh Congress Committee ki President Takam Sanjoy Su Saryaki Ngasi numit yung matam Indian Standard Time adwaida New Zealand da Christchurch amasong Linwood Masid Moksta military gi uniform set pa automatic no may paiba music na like khurum lingay da adar kham leitana tungan ba moks ani da kapsin bedagi mi uniform apal sire kunna soptuna Christchurch hospital da lakanari thodo asibo New Zealand gi Prime Minister Jacinta Ardern amasong Australian PM Scott Morrison na condemn tawkre haina agency gi pauna hairi New Zealand PM na media da phongdorakibada thodo asi kasengna terrorist na nintina sem saduna pangthokiba attack ni mahana makha taraduna police custody da leiriba attack asi da January ba myoy asi Australia da popa New Zealand citizen ni police na makha ta na chijin bada license manakta khamduna thamba gari ani da ID bomb ani so aswengam yaudana lothokre hairi Masina maram oraduna national security da singnaba pire hanadagi security gi level high da thamle aduga thodo asida aso open thokiba sing ayamba migrant ngaptani hai New Zealand Police Commissioner Mike Bush na phongdor kibada shooting attack asida chenaba mari police custody da leire aduga New Zealand gi PM na lepaga sigi amamba numini haibna lauthokraba mock shooting ani adude Christchurch Avenue gi Masjid Andrew Mox amasong Linwood Abonsdagi Linwood Masjid Mox ni aduga New Zealand da Mox shooting asida New Zealand Bangladesh cricket matam kharagi yethokre aduga shooting aduda Bangladesh ki cricketer kharasu like rumba matam ni hai leba kayana thodo asi condemn tawnarakli aduga Bharatna pendaba phongdokpaga loinana matengi darkar leibada contact thawnaba number 0218038999 da paw phawnaba yagani Thodo aduda awawa phongdoknariba singdi Indonesia Foreign Minister Retno Marsudi aduga Bharat Australia na chingbani New Zealand da leiriba Malaysia High Commission na awawa phongdokpa Christchurch City Mosque attack ta Malaysian khara aso open yawda numaitaba phongdokrakli aroibada moroiba paw umhanna bijari P Birahari Charitable Foundation na hal chamapal da pension gi senpham inthokre Trinamool Congress Manipur ki nomagi oiba worker conference pangthokre Loinana New Zealand da khulai paiba singna nomaina kapada mioi nifumapal rom sire Masi da matari mes paodam pijabalo sinjari myam mohana khurumjari